shi khaikul ho shikim thani ena nong khijena video hipo jan gena Ampeu Alhou plenaga nong kumtu khlak mat peni Jesus Christa ye thena cha jongna ning Christian ko ye Ampeu Alhou ikire kuto pengo khagma sa ikemu Christian me akichuna Ampeu Alhou yeza kumsna ba akoto shir ayeza abidu Ampeu Alhou na sabat tsala kumsul chelo nei Apeu kumsna ba jongne ne video hipo vechona nong ple mtsakai tipenshani sabat ye judam hong na kesha sabat ye Jesus Christa na kiliva kesha sabat ye apostolum na kiliva kesha sabat ye Old Testament kesha ningo lakiki na jinnolo atugo ishi sabat ye Old Testament kesha momu sabat ye judam hong na kesha ningna botu bua ke kini lakila pijana baya dilehi Ampeu Alhou na atala tsogodolana atsu ayaga ena timejilikum tsulhokve ena atala aktniu ningna botu bo kini ktla pijana baya atala aktniu Ampeu Alhou na kamat shikimtet ena aklokai atala ktau kamat pepa mo atala ktau shikimtet pepa mo atala ktau aklokai pepa mo ena hipa sabat ye akhne ilogam pilana Ampeu Alhou na kapesna iden utla khetse Israel laga mamu juda milaga ipegam phizuna Ampeu Alhou na sabat pesna Adam and Eve pamatsa ningna mark ake kinim kutla phijana pa yetilhim tkai pilani sabat ye timarong na shpani hele hi sabat ye juda mong na pipe pa mo mamu sabat ye Old Testament kia momu sabat ye Israel mong na ki pipe ba mo ikemu sabat ye timarong na timi ebague ningkum ashaye shimona timkum tsarong na pipe pani Isaiah ho tso mukla pijana baya ena sabat pinekum tlo ashaye kum tlo na timi erana Jerusalem hilana imlanani judam shaye likhi pipe ba mo Israel likhi pipe ba mo ikemu ashaye kum tsa ayal khala ashaye kijan kala ashaye kum tsne gapuzna Jerusalem lona sabat talan Ampeu Alhou mlanani tsakai bani Isaiah ho pungzo lakhilana tsingtale itagati lehi pijana baya dilhim tsakai bani kuno kona sabat pinini kena inaga mishaga pnamu ashaye ktam shagana shaga pnamu washaye ktam tan shaga pnamu kuno kona sabat pinin kela Ampeu Alhou na bakim theto zayon la saganani yong na hilehi jidam mong na pipe ba momu Israel mong na pipe ba mo ikemu dim mong na ke ashaye kum tsong na kwe ningkum tsu salake sabatia maishaye sabatia Jesus Christa na kiliva kesha matage bungu chota jelanam tskai plani kyonguk chone nong vla bine atzu eno ayaga haumu ke tola ayaga lo chosupa kyu momu hetapa kyu kisha khamu ke tola lakhi mu haumu nani Jesus Christa pam biuna be ayaza chigla tilehi chosupa kyu momu hetapa kyu lakhi likhimu kisha khamu nani bi Jesus Christa nam tskai bi pare Johanna to kini bidla ishipilnani timkhuna niye pai thi toyani bi buz bana azat kyu pape moni kena baye kimkimi lakhi ana pololo ku chouka ningna Christian me bibuzna Ampeu Alhou yeza abidu sabat la he khaviagaya ningye kimkimi ena ning lolo ku chouka ningna James kini chigla phijana baya ayaza chigola ningna toku shikpu laga pnamu ayaza lakhi he khavana baya kumtse he khavakya papebe yongna ningna ayaza toku pape laga pnamu ayaza abidu he khavagaya ningye kumtse he khavakya pape mathai ki he pungu chog tokulana bi kuna ayaza gola agullo bimu kucho veni ena kutamire ti papi shibenke kutsinke kunga ye kipela agullo shini kunga ye kipela agullo agiyoga ke mu Jesus Christa na hidi takiye kuno kuna ayeza golo la kilikimu kucho vepuzna dipako shikamo vengela dipako khevengela kunga ye kipela banangong ye amhega khana ni be yongna ningna ayeza abidu kucho vaya ayeza abidu shikamo aya ningo kunga ye kipela ningong na akahana ni de kucho yeslana mtkai bebani bol ena khobem kona sabat la kiliva kesha ning jinnolo apostol miyake chagthe ena ke chagdi
Hili hi Paul missionary gaza atugu le bebani. Paul le ahipakolo bebani Salamis Papios Peside Antioch Iconium Listra and the Derbilawe. Ju Paul le Judami and Greek mi law sabatalan gze. Itaga apostol mi chaga tolana chaga tajek tola pijana be Paul missionary gaza aikini le bebani. Die edilhop ditoku lono lopungna kidola. Paul itaga Lystra, Philippi, Thessalonica, Bernice, Athens and Corinth loe. Baye ahipakolaga sabatalan gze bebani. Paul missionary gaza akatu and ashekau die edilhopung kin and alhopung zindola. Apostol mi chaga toku and amkula pilani. Baye Ephesus, Tos, Miletus, Tyre and a Caesarea lawe. Itaga Paul ya ahipakolaga Judami and a Judam kutomi gohokuna Paul Katsuku sta ini. Jesus Christana khit huweke tu ampe shagl hobdi tikhago Paul sabatalan katje. Paul sabat pinje. Ena pa ki thik tola Paul sabatala pinje. Ku yeslanamu sab Paul momo apostol na kilive ku ninge phimlanani. New Testament la takhani tsala momo Sunday ku akihe ajo tajela likhi philani. Akihe ajo tache dolo zoye Jesus Christana khit huweke gli philani. Nongo ajo akihe pakola philani mathim ko tajela ki mark cha zogini mark cha zogo cha to ku lukum ku dilaki johan ku laki ena johan ku cha to ku hipakolo Jesus Christana khit huweke gli be bani. Ena act new year apostoli me mku jinla philani. Tilehi English momo kimyem Bible la on the first day of the week momo at apne dola atala atugun ebebane ike tiongna timku tomna ajo hipo ikipepusna bolia atala atugun akuho shaikebi ktishkachne ike muningna tilhi thone pijana baya ena ningu sumu bayo lam tkhebebane sabat zala avelau ipi tkhebebane maye kushe English Bible la first day of the week ebebanga gyongu atala laki ya aichakin lana aichakin khek tokmoe ikemu atala laki ya Bible kakla ya atala iloveke lana iloveke tolana atala lake yongna tilhi pimiku kumukha ikemu bol ya thogo takhani tala izunya kyu sabatala avelao atala iloveke tola zubumtak tola payekza ti mtakhay itulani ena aktachu Corinthian matugu chagotgo gini lakilo atala autugun nongna atala chogondola ku umlai thalgela dipoko khakzbe baglo pyogli be bani tilehi tagatima akichuna ajwa gi heba ko ikhipe busna cho tilehi ahosha chongna banangye akamla go khakza ke bi bichne ikemu hiye akamla go khakzkyu pyamwe ikemu Paul le Corinthian miku khobla nongye ta khainzala apine dola atala atun ku khamlana zmasa kela khakzbe baglo bi bane 정나 힐리 고교를 예배바모 얘기모 예루살렘 라트 보인규 디보 스카 가교를 예배바네 정나 구조였을라 아포스톨 꼴라 다칸들라 아호시야교 닝야 아기하 아줄라 킬리키모 킴라나니 이툼라나니 정나 닝야 뉴 테스타멘트라 아포스톨 거 모모 예수 그리스도 코뱀거나 다칸들라 아고호시야교 모모 길리바 피디보 아기하 아줄라 킬라리키모 킴라나니 이따가 디마키주나 금스규나 닝예 예수 그리스도나 헤이투와이큐 잘라 이킬마사이 기후마사이 디포탈란 밤라마사이 비금스치네 이게 무구조였라 예수 그리스도의 아키하 아줄라킬라 리키무 이나 헤이투와이큐 잘라라 임라로에뷰 이베바웨 이나 헤이투와이큐 잘라 디포 기후마사이 디포탈란 아코시마사이 뷰 글리 뷰였라나 무핌라 닝나 Corinthian 미아토고 저카케 묵kubdila 피자나 바야 딜히 예수 그리스도나 기셰비야 노예 이금스 질레는 경나 안비오고 보시로 영나닝 예수 그리스도나 TV에 나 헤이토베규 금슬린 경나 디포 이킬린 경나 닝예 안비오고 후시마사 디포 달라김 테시빈로에 비베바모에 이게무 안비오고 후시로에 비베바네 dim kutom nei daga biak sa ki hela ki chagai ki phepuzna Ampeu chalan
aungno ipe tha imku tomna Ampeu tsala hipo ye Sunday tsala ipi kumsijine ikemu ningna Bible la phijana ba ya Isaiah hopung zo chak tho Mark umku taje Luke zo pung hipakola phijana ba ya umtsakhe Ampeu tsala ye Sabbath tsala Ampeu tsala ye Sabbath tsala ipi ningnam tsakhe pilnane ena Bible kiem Matthew Paul Luke Mark John Bible kiem hipako kumts ta khain tsala ka besna Ampeu tsala ipi be ba mwe ikemu ta khain tsala ka apine dola atsala atogun ipi be ba nya ena Johan Ampeu khu piaksi yesi kena Ampeu go Sunday tsala ka besna ta khain tsala be ba ne momo apine dola atsala atogun ipi ku be ba ne Roma khetin chigin lana be ayeza ya akimte ajibi diongna ayezna akimte shagaya Jisuksta yekushe kilivenjega ena apostol mkoye Ampeu Alhou yeza kilinku akakaku mukai Jerusalem hoho sha tile hipanang ye Sabbath la kilivine pyu kumu khapta shipe pamwe yongna ningnam tsakhe itulane akhne ilogam philana bothu boyeslana bxc yesuktola Sabbath la ye kishi pep miesisi erbe banjela ningna tsakhe tishi itulane yongna Kriston go Sabbath ye kiliva mumu Sabbath ye khage bikumskivlo ikemu Sabbath ye ashe khaktola nani atse ena ayaga kitektola nani nongna yu video atogu jumona gaya nongle yu video atogu jutspensani description la link anjong na tilehilo puzna yu video atogu julnani nongum tsashikimti